Саламатсыздарбы достор, Кыргызстан валюта каналына кош келиңиздер. Айыл банк доллар 82, евро 80, рубль 1 сом 32 тыйын. Баракат финанс акча алмаштыруучу жайы доллар 83, рубль 1 сом 32 тыйын. Акча алмаштыруучу жай доллар 83, евро 81, рубль 1 сом 31 тыйын. Оптима банк доллар 83, евро 81, рубль 1 сом 32 тыйын. Эко Исламик банкы доллар 82, рубль 1 сом 32 тыйын, евро 80. Дос Кредо банк доллар 82, евро 80, рубль 1 сом 32 тыйын. Финка банк доллар 83, евро 80, рубль 1 сом 32 тыйын. Банк Азии доллар 83, евро 81, рубль 1 сом 32 тыйын. Ислам финансылык борбору доллар 83, евро 81, рубль 1 сом 32 тыйын. Евразийский сберегательный банк доллар 81, евро 80, рубль 1 сом 27 тыйын. Банк Компаньон доллар 81, евро 80, рубль 1 сом 32 тыйын. Халык банк доллар 83, рубль 1 сом 32 тыйын, евро 81. Каналды колдоп, видеого лайк басып, катталышты унутпаңыздар.